Dobar dan ljubitelji prirode, kolege ribolovci i ljudi dobre volje. Evo 27. januar, Sveti Sava, neka je sa srećom ko slavi. Konačno došlo pravo zimsko vreme u Srbiju. Pecanja nažalost nema na vidiku, tako da smo rešili da presečemo jednim skijanjem francuskim Alpima. Preko Hrvatske, Slovenije, Italije i krajnja destinacija dva Alpa. A nešto o samom skijalištu će nam reći moj prijatelj Joe. Joksi čuveni. Ja ponesem kameru, bio... To je taj autobus. Imam ja dve kamere, lagano. Ljudi se pakuju, spremaju. Deki, jesi spreman za put? Čekamo Joksija samo da nam otkrije tajnu. Nešto o putu, gdje idemo, kako je skijalište. Tajna zdrave kose. 120 km staza. Samo da bude neki Ivan Selić, Selke, zvani gazda, naš drugar, će nam kazati par stvari o skijalištu, gdje idemo. Kakve su staze, koliko ima do tamo, koliko ima kilometara staza, Selke? Dva Alpa, jedno najveće skijalište u Francuskoj, meni najzanimljivije. Poznato pre svega po najvećem gradu koji ima u odnosu kao i 3 doline sa Val Thorenom. Meni najomiljeniji kao iz Coca-Coline ono reklame. Tako da ima dosta mesta gdje može da se pije, što je, jel, veoma značajno. 200 nešto kilometara staze, od Plavih do Crnih, 80 i neka žičara, čini mi se, i vozovi, ako se sećam dobro, 2 komada koji idu ispod, pa ćemo snimiti zemlju do vrha. Najviši glečer od svih francuskih skijališta, ludilo. Poznat po tome što postoji strana druga koja se zove La Grave, gde skijaši na svoju odgovornost idu na off-pist koji je neuređen totalno, da ima samo jedna gondola koja se vraća, kako se spuštate do dole na vama je... Tamo nećemo ići. Pa dobro, vidjet ćemo. Tako da eto, jedno ozbiljno skijalište za svakog po nešto, fenomenalan sadržaj van staza, fenomenalan sadržaj na stazama, tako da ja se nadam da ćemo snimiti što više pa da možemo to da prikažemo u što boljem svetlu. Selke, hvala, zaista dosta informacija. Idemo, pakujemo se i krećemo polako, živjeli. Ja sam kvalificirao kao na Antibusu. Mare, sa živ. Ti si Slavenić, ti reci da te... Kako ti kažeš? Uključenje na autoban. To je taj osjećaj kao kad poleti avion. Joksaro, kakav je Osjećaj, ovo je taj trenutak koji smo čekali, braćo. Krenuli smo, sad nema... Pirotska peglana, to je Kod aerodroma. 2 sata na granici. Nastavljamo dalje. Trasa se svetla. 35, jedna od benzinskih pumpi u Padovi, Joksi traži autić. Znam, držao su neke ciganije. Ja sam oka sklopio i da popijemo jedan lungo espresso. I šta? Našao nešto interesante. Sve slatko. A uvrati, je italijanska vina. Imamo kafu. To je Sajko, još jednom rođe, da vratim godine, pomozi sinu svom da opet nađe dom. Eno i gore, obrisi Alpa. Neki, posljednja pauza pred shopping. Ne znam za vas, ali ja nisam skoro uopšte spavao. Eto je gore, da. Iz ovog tunela smo ušli u Franciju. Mjesto Briançon, posljednja pauza pred 2 Alpa i mjesto gdje ćemo obaviti nabavku za boravak u skijalištu. Ovdje je ponuda zaista velika, sireva, sečetine su po mesnaku. Tražimo neutralnu palaku za pijanje, to pitanje da vam znamo ovdje na englesku. I kupovina je završena. Joksi, kako si zavoljen kupujem? Solidno, biće... Probat ću, pa ko preživi pucat ću.
Posle skoro 24 časa konačno smo stigli na odredište i izgleda da smo dobili prilično dobar smeštaj u samom centru mesta. Mesto inače prelepo, živo, zaista su lepe kombinacije kamena i drveta. I ono što je najbitnije, još jednom očekuju nas idealni vremenski uslovi za skijanje, za uživanje na snegu. I evo ga, smestili smo se, šestočlana ekipa Her Mare, tu su dva kreveta, Džoksi koji će vam reći nešto malo kasnije. Kasnije. Smestili, ovdje imamo jednu sobu sa završenim ležom i ovdje. Zbog koje ćemo svi propušiti. Da, definitivno kapa, rakija i neki cigarilos. Apartman je baš dobro opremljen, evo ga gazda vrat. I odmah smo se bacili na spremanje kompane. Makarone, šunka obećava, rakijica, kapa je tu, tako da za sada prvi utisak je maksimalno pozitivan. Evo tako, momci? Evo sad imamo kakav pogled imamo s ove terasice, ovo je brutal. Božanstvo. Kume, šta ti kažeš? Nije loše, mogu ti reći, Loza i Alpi. Nije loša kombinacija, a? Apsolutno odlična kombinacija, potvrđujem. Evo ga, rano jutro, spremamo se za prvi dan skijanja. Radio veze, oprema neophodna. Da vidimo šta Džok pravi, dobro jutro, on si. Džoksaro? Znali smo, mora jak doručak, što nam je najvažnije. Tako je, što bi kapetan Luković rekao, samo slovenačkih kobasica. Tu će biti sijaset jaja ulupano i sprženo. Treba nam dosta kalorija. Ali ih unosimo kroz pivo redovno, tako da ništa se ne brinite. Prvi dan skijanja. Lako se spremamo, tu je celokupna oprema. Skije, pancirice. Sve još samo ostatak ekipe. Evo ga Deki prvi. Deki, kaži mi kakav je osjećaj pred skijanje? Potpuno druga dimenzija u odnosu na skijanje do sada. Ali idemo da probamo. Mesto je prelepo. Bukvalno sami nastavi. Džoksi, Deki, Henry, kum i gazda. Kadžoni. A ovo je kakav pogled. I nema žive duše. Samo što bi rekao da je ono što je ovdje crveno, na Kopaoniku je crno. Plavo je crveno, nije uopšte naivno za hernije staze, ali dobro. Bliže to. Krećemo se ka glečeru. To hoće za drugu pauzu i što se mene tiče to je to. Nikola, ja ću na svakom klinku biti sa pljoskom. Šta ti tamo? Hoćeš žvaku, ja mislim da imam. Žir. Hoću ti sad ove voćkice suve i ovako onako. Možemo posto polski broj. Da ne razvodimo. Dok si na koju nadmorsku visinu se penjamo trenutno? Sad izlazimo na 3200 metara, čini mi se. I nastavljamo dalje na glečer vozom na 3600 metara. Uspon iza tebe, Johnny, poprilično interesantan. Moramo da se pakujemo, ja mislim. Kao što je Džoksi malo čas rekao, trenutno se nalazimo na nadmorskoj visini od 3400 metara. Idemo sada kao voziću koji će nas izvući na vrh glečera na 3600 metara nadmorske visine. Uslovi za skijanje fenomenalni, prelepi vreme, sunčano vedro, malo duva vetar, ali sve je tu u granicama podnošljivog. Idemo na voz. Ja ga siću. Sad skije. Ćemo tu, a?
Nalazimo se na večerom 3600 metara nadmorske visine i odavde se vidi Mont Blanc. Evo ga. Dakle, ovo je najviša nadmorska visina na kojoj smo se nalazili, ako ne računamo let avionom. Evo, meša nam se neku vezu. Pogled odavde je prelep i odavde ćemo se spustiti do podnožja. Džoksi, koliko bi trebalo traje spust odavde? Da li ćemo odvesti pravu liniju iz prvog puta. Ovo, guža je ovdje, brate. Nećemo da živimo. Tako, da. Evo ga, sad se kaže ovdje. Mont Blanc, ono što malo pre nismo rekli. 4807 metara nadmorske visine i to je ona planina koju smo malo pre prikazali. Ako nam se nostop meša u vezu, opa, eno ga Nedić je malo prosuo, ali ništa tu nije. Pazi Nediću, kako je to. Polećemo, idemo do podnožnja, vidi šta radi gazda u Rikverc. Evo ga, deki, idemo, deki. Kakav pogled. Idemo da stignemo Džoksija sa sve kamerice. Opa. Evo, to zaista nije gužva. Jako bitno. Okay. Mnogo dobro. Ali već polako počinje da bole dupli mišići. Dole je teren i evo trg je pored. Evo pogleda na mesto Les Deux Alpes, odnosno dva Alpa. Ovo kakav lep pogled, imamo ih one kućice i dole otprilike naš smeštaj. Deki, današnji utisak? Današnji utisak fenomenalan, mnoge dobro služe, društvo ekstra. Rakije ima? Rakije imamo još uvijek. Vreme je fenomenalno. Zaista. Predeli. Apsolutno se slažem sa Dekijem, iznenađujuće, mnoge dobro trpe prvi dan ovih napora i opterećenja. Evo sad smo krenuli, znači sa 3400 metara nadmorske visine, nismo mogli na 3600 se popnemo, ne radi taj poslednji, to poslednje sidro ne radi, ali evo spuštamo se skroz dole do podnožja, do mesta i osjećaj je fenomenalno. Idemo dalje pedal. Čeka se pivo. Živjeli braćo. Živjeli. Ovako teško svaki dan. Ne mogu da ovako teško bilo. Da. Čekao sam da rekao da bude krojem. Drugi dan skijanja, danas smo pojačani za Mareta. Momci su spremni, orni. Džoksi je zaboravio ranac sa svim potrepštinama, ali je pljoska preživjela, idemo se zagrejemo. Ovo je plavičasta stazica. Djavola plava, ovo je... Je ovo crvena ili plava? Crvena, pa nije baš za zagrevanje crvena, ali ajde. Idemo, vidimo se dole. Ajmo dečaci, idemo.
Gdje ćemo, levo ili desno? Crvena staza. Zaista prelepo vreme na Alpima. Evo ih momci i deki. Tamo je ostatak ekipe. Prvi put idemo ovom stazom, uzena je od ove prolija. Trenutno mislim da je ovo palava deonica, ali uskoro počinje crni deo. Evo nam ga, brat gazda, ove što radi čovjek. Au, brat, lep pogled je odavde. Žoksi. Čekaj, ovo plavo, gdje počinje crnka? Idemo dalje. Improvizovana pauza za piće, pivce, vitamine, a sve to zahvaljujući onom čoveku tamo. Eki. Živjeli, izbili. Izbili snimak je malo sad pokvaren su. Ne, samo isprazno pravo. Prikupimo malo energije i nastavljamo sa skijanjem. Žoksi, gdje idemo dalje? Piče. Kiksnuli smo malo s organizacijom povratka. I sad ovo je jebiga improvizovana pauza za pivo. Posle pauze idemo gondolom na 2300 metara i drugom gondolom na 3200, čini mi se. Posle hvatamo voz za 3400 i idemo jedan spust od 45 minuta do podnožja. Tu je gondola odmah. A pre toga Džoksi u Rinoare. Pre toga u Rinoare. I to ćemo slikati. Da. Nalazimo se na glečeru 3200 metara nadmorske visine i konačno su malo nezgodniji vremenski uslovi, odnosno duva malo jači vjetar. Idem da ulovim momke. Ova plava staza ne bi trebalo bude mnogo problema. Nije velika gužva. Opa. I kšenovni vetar. Odlično. Ovo je za Bojana magička staza. Evo još jedne prelepe crvene staze. Dakle se pruža veličanski pogled. Završili smo drugi dan skijanja. Deki i ja idemo malo da prošetamo do prodavnice, tamo da iskoristimo priliku da snimimo malo ovaj gradić famozni. Jer dok smo putovali do mesta Dva Alpa, prošli smo nekoliko sela, a ovo slobodno može da se kaže da je mali grad.
Evo, preko puta dominiraju ove novo izgrađene, tako je, novo izgrađene kućice, kućerine koje su od drveta i zaista su prelepe. Sad ovdje je ova glavna ulica i koliko sam juče imao priliku da vidim, dominiraju ovi gift shopovi, suveniri, prodavnice sa opremom za zimske sportove, barovi, pubovi, restorani, stvarno je sve prelepo. Evo, upravo ono o čemu smo govorili. Cene u marketima su otprilike za nijansu skuplje nego kod nas. Nije bog zna šta. Jedino što je drastično skuplje je piće na samoj stazi. Koliko da je bilo 9 € i obično je kod njihovo lokalno pivo točeno, ali je stvarno bilo fenomenalno. Pola litri i čaše smo zadržali. Svidali su nam se. A isto ono što se primeti da je mesto stvarno živo, ajde ljudi verovatno još se sad vraćaju sa staza. Mi smo danas malo poranili. Juče kada sam išao, osjetno mnogo više ljudi je bilo. Ima tu par tih većih hotela, a uglavnom dominira neki apartmanski smeštaj. I ono što je zanimljivo što smo vidjeli da je apartman preko puta našeg, u vlasništvu naše gore lista, odnosno neki gospodin koji se preziva Crnojević. Ostavit ću poruku za svaki slučaj. Moramo da provjerimo da li ima rernu, jer ne možemo da zapečemo butkicu. Eto, uglavnom kombinacija kamena, drveta, ponegde neka fasada, da, određena malterom. Gore je skijalište, tu ide par gondola, tera gore na visinu od 2300, 3200, 3400 i najveća visina 3600 metara nadmorske visine. Pravo. Mislim da ono lagano već izlazi. Da, ovdje smo već izašli iz centra, evo ovdje još par ovih lepih objekata s njim. Vidiš ovo drveto, sve, pizzerija, restoran. Čak i sada, smisli leti kako. Da, kad se zazeleni. Električni šatlovi. Još jednog prelepog objekta, drvetu i kamenu. Balalajka. Evo vam isto ovaj kompleks apartmana. Neki pub koji je baš posjećen. Ipak ćemo završiti u EU Expressu supermarketu. I kao što se iz slika može videti, uglavnom je umerena gradnja koju karakteriše jednostavnost, lepota, funkcionalnost, sklad sa prirodom. Bili bismo zaista srećni kada bi se isto moglo reći za naše planine, na primjer Zlatibor i Kopaonik. Treći dan skijanja, ekipa u punom sastavu na žici Žandri 1. Sad ćemo samo na onaj desni krak. Sad i na Tisije se spustimo na par dobrih staza dok nisu još uništene. Sad ćemo Dekija, Zocija i Kicu, evo i Gazda i Mare i vidimo se tamo. Evo na vrhu ove staze pogled je, pa blago rečeno, mesokidaš. Ovo nije realno. Ovu lepotu nisam nigde vidio zaista.
moramo na istu žicu. Otići gore, a? Poklonite se i počnite. You okay? Yeah. Dobro je za sada, a?
Gospodska bleja napolju i pivo uz vatricu. Green Bergen u stvari je lefe, jel? Ovdje si živjeli. Evo, svi. Uzme vatricu, to. Pretposlednji dan skijanja. Još sutra je ostalo da odradimo tih 50 km spusta. Deki, meni je ovo prvo skijanje na Alpima. I šta reći, kakav je utisak na kraju, posle svega? Deki? Nije još kraj. Nije još kraj, ali nećemo više snimati. U svakom slučaju, utisak je fenomenalan, definitivno druga dimenzija skijanja u odnosu na naše planine. Što zbog ukupne dužine staza koje sežu preko 200 km, što zbog mnoštva raznolikih i različitih staza za različite nivoje skijanja, znači za svakoga može da se nađe po nešto. Drugo, ovo mesto kao mesto je prelepo, fenomenalno zaista. I ono što je jako zanimljivo reći da je prirodna granica, znači na jednom kraju mesta je provalija i jednostavno nije moglo dalje da se gradi, ali definitivno gradnju karakteriše umerenost, lepota, jednostavnost i funkcionalnost, za razliku od naših planina, na primjer Zlatibora i Kopaonika, koji su, a znate i sami koliko, pojeđeni. Deki, da čujemo tvoje utiske. Ništa, evo samo kratko, staze vrhunske, nisu stvarno za poređenje, mislim broj staza i dužina jednostavno nije za poređenje u odnosu na naše planine. Sasvim pozitivno i ovo što je Johnny rekao, kako izgled ovog mesta je fenomenalan, dominiraju prirodni materijali, stvarno drvo, kamen, oni prate svi taj stil, trend, tako da predivno. Deki, hvala. I definitivno preporuka svima, da, to je još jako bitna stvar da kažemo, da za mnogo manje novca se može skijati 6 dana skijanja, 7 noćenja, prevoz, ski pas za negde oko 500 evra, što na našim planinama definitivno iziskuje više novca. I pritom jeli smo kao bogovi, sami smo pripremali hranu, ali veoma kvalitetno, što će se videti po ovim slikama. Tako da eto, pozdrav i svako dobro. Ćao, čao.